Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas, pošto je Ermin slobodan, odlučila sam da krenem sa generalkom kuće, pošto je puno lakše kad je Ermin tu, jer ne mogu s Rejanom sama ništa da stignem. Ali prije svega, samo sekundu, moram da odradim jednu veliku stvar, pošto sam malu bebu spavala, druga u stomaku je mirna, treća beba mora biti pospremljena. Vidite? Pogledajte, molim vas. Da li bi to da mi pomogneš dok dijete spava? Ja se ne pojavljujem na tvom kanalu. Ne pojavljuješ, a mogla bi se ja ne pojavljivati na tvom kanalu. Pa te žene ne voli mene da vidi na tvom kanalu. Žene, zašto ne volite da vidite na kanalu mog Ermina? A vole, ne znam otkud si to. Prvo ćemo krenuti sa dnevnim boravkom. Ja u posljednje vrijeme sam samo sređivala i sklanjala stvari koje se vide i koje nam smetaju. Ništa nisam radila detaljno, ali pošto se bliži nekako kraj trudnoće, u 7. sam mjesecu, moram sve detaljno da sredim. Nije bolje da se snimaš od prozora? To je ono što sam vam u jednom klipu rekla. Stavila ja tamo. Rekao, sad vidim glavi kolika je kad mi se čita, kad sam osvjetljena. Šta? Govorim ja, rekao, ona je stavila kameru, mislim da će to biti poslije ovog. Rekao, sad što bi Ermin rekao, a šta, ne znam što si tu stavila kad ti svjetlost od tamo. Tako mi je drago da sam te snimila. Pošto se bliži kraj trudnoće, u 7. sam mjesec, mislim ima još 2,5 mjeseca, ali sam sad sposobna da sve sredim. Kasnije će mi biti sve teže i teže, tako da ćemo sve srediti sad, a ono sitnice idemo kasnije, koji se ponavljaju. Prvo ćemo dnevni boravak, ja ću se snimati kako sređujem i otprilike ću vam pokazivati stvarčice koje to ja koristim. Prvo ćemo skinuti storu, staviti na pranje i onda idemo dalje. Neću snimati termina, ali on skinuti storu, pošto se ja ne mogu protezati zato što... Ja store stavim na program ručnog pranja jer me je strah da ne bi slučajno se upropastila i koristim Ariel. Ove tablete su mi prebrojene, sve tablete su mi dobre. Daću jednu. Koristim ovo sredstvo za izbjeljivanje. Ja ubacim ovo čitavo. Tamo pretinac gdje ide prašak za veš. I upalim na ručnu. Ovo je super stvarno za izbjeljivanje stora. Prezadovoljna sam. Do sad sam sve njega koristila. Prvo ćemo da primimo prozore. Pripremila sam čistu vodu i voda sa, voda Stelex i malo sirćeta. Ja uvijek stavim u vodu u Stelex sirće. Prvo ćemo da primimo prozore i idemo dalje. I hoću da probamo ovu četku za ove ćoškove koje nikad ne mogu da operim pa da vidim. Tu je moja velika beba da mi pomogne za visoke stvari. Možeš pomoći? Nije mora. Isto ovako. Jo, što me prepade. Mislila sam elektro. Jo, samo sam sebe sad jako prepala. Ovo, zapilo na moj. Moram ovo oprati jer prvo što će beba uraditi kad dođe iz bolnice je pregledati prozor. Jel' tako? Mogu troći da ovo je dobro. Kako znaš da si ja starija? Kad te ove stvari ispunjavaju. Zato što je skupio dobru četku za prozore. Tako je to čuvano. Starije. Još jednom zima nekako. Izribam, pa ćemo se javiti. Uglavnom, ova četka je mnogo dobra. Bez sankcije. Da, ovo je stemula. Tu ćemo još jedna suha. Za prašinu. Ovo isto stemula. Sa nastavnicima kao drškica. Samo na čičak nastavak.
Super je za prašinu, za paučinu. Kad ne možete nešto da doradite. Joj, nama bi bilo dobro da uradio, ali eto ako, vidit ćemo ako Bog da. Stolariju. Tu nam je u planu, ako Bog da je, htjeli smo nešto ovo ufarbati. Tamo vamo, to je previše posla, a mislim da li se može ufarbati, evo vrata sam probala, pa su opet žučkasta, mada sam našla super stvar. U stvari jedna je preporučila na Instagramu, pa ću probati. Znaš kako je bijelo? Kupio se te dvije farbe, prefarbaš jednom pa drugom i bijelo. Možda vrata to da uradimo, a prozor još nećemo ništa dirati, vidjet ćemo. Imamo nekih planova, pa možda sve možda, uglavnom bit ćete upućeni, ali vjerovatno ne bi na ovom kanalu. Ovo što se ja zadija, prozor opravila jedna i dosta se danas. Ali nisam mogla vrata. Sad možemo i da vidimo kroz prozore da snijeg trenutno ne pada. Filtere klime ćemo sad otvoriti, u stvari Edna će da otvori to i da prečistimo. Filtere klime mislim normalno, kad smo mi njih, svako 3-4 mjeseca mi njih očistimo, zato što nam konstantno radi ili hlađenje, sad grijanje. Tako da idemo to, a ja ću opisati okolo. Možda ćeš vidjeti gdje ćemo se popiti. Crkla sam. A realno žuta su ona vrata, sad baš bodo oči kako se spomenula. Da. Ono ću poslušati 100% uvijek, probat ćemo. To možemo gledati ovih dana ako Bog da, pošto moramo upajati zbog produžnog. Kupila sam, znaš kad vidiš TikTok me natjerao da kupim ovo. Ja sam vidjela ovo na TikToku iz DM-a. Ovo kao sprečava nastanak prašine. Nije sprečava da nikad neće biti prašine, ali kao neće svaki dan padati jer ja ne znam otkud prašina više. Tu sam namazala ove klupice ispred prozora i sad ću sve ovo da namažem. Samo ne znam, pošto Rejan nema nikakav miris, ništa, ne vjerujem da je nešto štetno. Ništa, obrišem prašinu, nasprejam i samo obijem kao utrljam u drvo, ne znam kako drugačije da kažem. Možeš ti probati, rekla sam ja, možeš u auto probati ovo. Mislim koliko može spriječiti prašinu, ali... Ljudi, mi smo čistili bukvalno prije 3 mjeseca ovu klimu. Pogledajte filtere, molim vas. Strašno. Ovo je strašno. Kakav zrak se udiše, bože dragi. Au. Gledaj. Da vidim. Užas. Prvo prije svega moram da kažem, ove krpe iz DM-a su predobre. Sad ćemo da izmaksimo ovu komodu i imamo puno kablova iza koji su katastrofa i prašine i sve. Ja sam to prekjuče usavala. Pogledaj prašinu, prekjuče sam zavlačila usavala, ja ne znam odakle. I imam neke ljepkice, pokazat ću vam da probamo skloniti te kablove iza se. Sklonit ćemo, stavili smo iza TV lampice koje su prestale da rade, jednostavno. Koliko para, toliko muzike, eto, tu ću reći u temu u klipu. Nisam zadovoljna s njima. Naručili smo nove, koje su malo skuplje, mislim da će biti bolje, ali prvenstveno ćemo te kablove riješiti. Što se tiče filtera klime, ljudi moji, sad smo pitali ChatGPT, kao ljeti se treba svake 2 do 3 sedmice čistiti filter. Mi smo svako par mjeseci, čisto iskreno da se ne lažemo, nismo znali. Mjesec do 2 zime. Tako da, to ćemo da praktikujemo obavezno. Grubo ćemo ih iščetkati da skine se prašina i onda ćemo zaprati pod mlakim mlazom vode, ne vrelim, nego mlakim, suprotno od smjera ulaska zraka. Znači mi ćemo kao iznutra, pokazat ćemo vam. Ostavimo da se osuši, ne na radijator jer se može uništiti, samo blizu gdje struje zrak da se može osušiti potpuno, sat, dva, jel tako?
sat, dva i to je to. I samo vratimo i vidjet ćemo. A iznutra će mi malo samo da obriše ovu prašinu što ima. Ajde sad da vidimo to pozadnje. Evo iznutra samo malo da obrišemo. I došao nam još jedan pomakač, samo da vam pokažem. Rejane, kako ide? Jesi se naspavao? No, babu vidi samo kad je babo tu. Prstić mu. Ne bude da meni moji momci ništa ne pomažu, mašala, kako on pomaže djetom. Jermin dosta stvari radi, ali neću njega da snimam na svom kanalu. Ja to krijem malo usisavac, zadišem i on to završi. Uglavnom, od kako sam trudna, realno uvijek ti usisavaš. Ali, sad to moram ja. I znaš šta sam kontala? Da sastružemo ovo ljepilo. Tu će morat ići kanalca, ali ćemo skontati tu među vremenu jer nismo još došli do penija, pa ćemo otići. Hajmo sad usisati. Nemoj sine, ima i on majku. Bravo, hvala. Izvoli sad. A daj meni to. Ti meni to, a ja tebi. Izvoli. Vidiš, ja njega naučila kako spali gas sivač. Ono, tu bio pored meni. Jel se ja odmaknem od ovog dijela tamo da usisavam, on mi ugasi. Ja priđem, pa znaš šta mi je radio? Za ove sam se uvjerila da ne mogu fino da stoje na zidu da se zalijepe. Tako da ovo je nož. Ovo je nož, ljubav, vidi. Ne smijemo ovo, oštro. Ovo je spas živi za sve. Malo smo sastrugali ovo, ali to ćemo detaljno kad budemo kanalce stavljali. Uglavnom ovo ljepilo ne može fino da drži na zidu. Tako da sam odlučila da jedno ćemo zalijepiti na ovaj, vidiš ja sam to i s metalanom, ja sam to sve već pokušavala, svašta nešto kroz godine. I da zalijepim za ovu komodu. Da vidimo hoće li stajati jer je iza ova šperploča. Možda i bude stajalo, šta znam. Uglavnom probat ću s dvije. Jer su mi dvije ostale. Popravi ti da ja to slovo. Sad ću tebe 100 puta pitat dok ti ne zatvoriš klimu, isto ću te pitat šta si radio. Klimu. Živote! Yes! Moram nešto šapiti ovdje. Ajde ti šapiti nešto brzo. Dođi. Jednu daj. Ovdje. Jedva čeka preko kablova da vidim. Eto, i sad on misli da je njemu dopušteno da on meni ovdje smeta. Ovo je, šta? Ne? Joj, kad nam krene spadat ovo u sred noći, kad opet se... Nemoj po zidu. Pa vidio meni. Nemoj po zidu. Nemoj po zidu. Ne smij se. Ti se smiješ da se babu nasmije, ti misliš... Smije se, jest. A kako ne smije? Alo? Što ne smije? Alo? Gledaj. Vidiš? Dobro. To. Digni. A tu, dobro. Nož.
mi je sad ovako, da se on zalijepe. To tako stoji. Brutalno. Znači, Tu će stojati, ja mislim da to ne može. Ovog trebamo Sad još vidimo. naručiti. Nisam, htjela sam samo 5. Mo još to, ma nema šanse da spadne. A da samo skini, sam da pokažem. Gledaj. Evo. Samo još mora ovdje malo da se to... I to je stemlo. Jeste, i ovo je stemlo. Gledaj sad ovo. Ovo nisam ništa probala, ne znam kako funkcioniše. Sad ćemo vidjeti. Ti snači, alan lik. Za malo smo dobili. Pa kako sve znaš? Gledaj mene kako namiruje. Pa ne smiješ tu raditi. Pa ne smiješ tu da... Gdje zaključava mogu jednom ruku? Kako se zaključava? Pa je tu, okreni se. Jaj, izvoli. Nisi znala, jel? Pa nisam znala da sam... Evo, hoćeš malo sutra sad. Prc. Ovaj ne može kabel, ja mislim da je Hajde ja ću ovo da složim pa ću vam pokazati kako je da bez tim ne gledati sad ovo gubljenje vremena. Ajde. Dobijete ovih 100 komada i ove kao. I zalijepite s jedne strane. A ja sam svaki slučaj naručila i dvostrano ljepilo. Ovako. I ovako. Bilo gdje. Mislim, ovo mi iza nije toliko estetski bitno da bude lijepo, zato što se neće vidjeti. Još dole kad puknemo lampici, joj, kako će to vidjeti. Ćete da vidite. Ima da svijetlimo ko Las Vegas. Evo, ispod se ništa ne vidi, sve smo sklonili, vidi se samo ovaj bijeli kabel kojeg je nemoguće sakriti bez kanalice. Sve u svemu, ovdje ćemo sakriti kanalicama, njih ćemo sad ja bi sve ove stvari sklonila i da nam ne stoje više ovdje. Ja. I odavdje ću vam neki svoje rokovnike, to je sve bespotrebno ovdje da stoji, tako da ću to prebaciti u predsoblje. Sad ćemo prijeći na kuhinju, u stvari nećemo. Hoćemo na ovaj. Kuhinju, to imam dole da izvlačim. Dio, ali prije svega ćemo završiti filtere klime. To nam je osnovno da se oni mogu sušiti jer mi večeras preko noći palimo grijanje jer nam u 11 ugasi. Mašina radi, upali smo onu stor. Moj Rejane i ja kažem, vidiš li ti ovo? Ali znate kako se osjeti prašno u zraku? Kao što vidite. Pošto filter vas stoji i sva ne ulazi ovako u zrak, jel tako? Suprotno, da ja s tobom pričam, ali snimam Suprotno ćemo, znači suprotno od ulaska zraka. S ove strane, na ovom tušu što je sa temua, ima opcija kao kiša, pošto je lagana mlakom vodom, on se objašnjava što je radi. I to je to, sad ćemo mi to da odradimo, stvar to Čermin da odradi, a ovdje smo mi dalje. Vode. Da se sapuje. Rejane, šta je problem? Ovako on sve kad ja pričam u kameru. Sem vani me ne vidi. Ja koliko vidim to stop pravo. Ne moraš vamo skroz prolaziti, eto mami. Samo da vam pokažemo kakav sat Rejan ima. Evo vidite. Rejane, stani ljubav, moraš ovako pokaži, ovako. Vidite li kakav sat on ima.
Reci, imaš li ti nešto reći o tom satu ljudima? Imaš li? Ha? Kakav si ti šmeker. Koliko je sati? Pogledaj. Hvala. Nisam znala da mi je to tu, hvala. What is this? Četkice, sve vrste moguće. Jedna je kod njega, jedno noć. Stan. Sve moraš. Ali smo spasli ove četkice, realno. Ta nije. On zna koja mu je najbolja. Da se opere, zna na komu možeš staviti kaladon. Gledaj lopova. Sačekaj babu tu. Može? Može li tu? Sačekaj tu babu ispred. E tu. Samo da ti babu stavi ovo. Sačekaj. Čuvaj. Kad stavim kaladonit. Okrenem. Još malo. Ovdje usisali, istresli smo deke, moramo ih i oprati. Imaju neke flekice jer prospamo sukove. Sve smo usisali čitav ugao, izmicali smo, ispod smo sve usisali. Znači dole je bilo, nema šta nije. Od realnih stvari do moje šminke. Čilin smo istresli vani i njega ćemo sad vratiti, usisat, stavit ćemo deke. U tom će i mašina završiti i stavit ćemo stole, vratit ćemo filtere i prelazimo na kuhinju. To je to. Evo ovako sad, šta imamo ovdje uradimo? Ja sam smeće svo pokupila, to vam je nebitno, mislim, ne treba nam... Kamerman mi izgleda nosa ga malo. Suđe da operemo, ovdje sam postavila stvarčice koje koristim, vidite, ovdje sam ovo zalijepila, ovdje sam ovo fullna i ne mogu da je odlijepim, znate kako je prionula? Prenisko mi, kontaš. Možda i mogu, vidiš? Mogu. Top, treba mi malo visočije staviti. Uglavnom, sad ću da odradim ovo što se vidi, svana da očistim. Vidite, haos je, sve smo nabacali iz dnevnog što nam nije trebalo ovdje. A unutrašnjost kuhinje, neću sad puno da se njom zabavim, zato što puno će vremena odzeti, a moram do robota da uzmem neke začine, da uzmem čaše i to, hoću nešto da izmijenim. Pa vjerovatno ću, preuređujemo kuhinju, biti neki klip ili part 2, sve u svemu, to neće biti u ovom klipu. Sredit ćemo ovo okolo. Hajmo polako. Sve odjednom. Eto ljudi, mala pauza da Rejan jede, mi ćemo kasnije sad vjerovatno neke tortilje nešto brzinski praviti. On do ručka i malo da mi dođemo sebi. Tako jako. Lako. Bravo. No bravo, kako tucka s ti meni. Maša. I to da pokupiš pa lako, mada. Uzmi se daj. Dok ti proguta staje zaloga, a drugi ćeš zaprsti. Sutra imamo bruku obaveze, ali smo nekako se zadali da danas ovaj dio završimo prvi i onda ćemo drugi dio sutra snimati. Moramo i neke knjižice podići, svašta nešto. Sve u svemu, odlično. Odličan posao urađen danas. Lako, tako, bravo. Što je to dobro. Nekom je ogladnio ljudi, vidite. Pa lako cilja što smiješ.
Da ne bude jer koza ništa nije radio. Još ima pomagača koji mu sve stvarno pomaže. Ne smije. Uči. Ajde polako dok si... Koliko ima ovih? Oko 300. Oko 300? Nisam baš sigurna. Rejane, šta radiš to? I ti si ovo sama, jel? Pa, ko će? Uće. Sjedi fino, sjedi, ne ustajati, sjedi. Tako. Ti koja ti izmisli? Stani. Lijepe zebre. Hajde pridrži. Da donesim ono sebe. Ne mogu pa ima previše. Šta ti sjetiš? Bu. Da. Malo smo danas bili vrijedni pa smo i čvorgu zaradili. Ma jo. Namirili smo dnevnje, sve je završeno, kao što vidite. Stora postavljena, već su. Još nam je ostalo lampice da stavimo... Ja, to ćemo sad uraditi, kad on zaspe. Kad on zaspe ćemo staviti lampice pa ćemo vam pokazati ili sad ili u jednom od narednih videa. Eno. Pa sad smo znači. Viš kako sam ono fleko? Evo ti pojedi ovo. Sve. Oj, pa ima bobica milion. Samo ne žvaći. Ma meka neba. Aj. Da. Skontali smo da nam je akustika odlično ovdje kad je namireno. Znači sve odjekuje. Stvara mi neprijatnost. Ne znam koliko ste primijetili, ali ovo smo zamijenili, nije nam više ovdje šporet. To ne znam zašto, malo da promijenim i htjela sam iza ovdje da stavim onu foliju, ali to ću kad budem radila i kuhinju detaljno, tako da pokazat ću vam. To, mislim, eto vidite, sve smo sredili tu kuhinja i to. Ovaj dio smo isto sredili. Ovaj sto moramo samo upakovati i odnijeti dole u podrum, nek nam stoji, možda ga nekad budemo koristili, stvarno dobar sto, a ne treba nam sad trenutno nam stvara gužu. Letne smo ostavili podignute, ja sam oprala i prozor i sve očišćeno, ali imamo nešto sutra da Ermin kupi da prefarbamo, tako da smo ostavili jer nam je jedna pukla pa smo jedva uvukli. Tako da neka njih nek stoje. Stari kompjuter moramo vidjeti šta je s njim, to je to od prilike. To je mali ljupotan. Gled njega. S njim bega. On je izvuk obo i ne zna šta da radi s njim sad. Samo ti ručaj. Eto ga, završavaj, dolazi. To je to od prilike, da sklon to baš mi bode uši i sve. Biće još nekih malih promjena u kuhinji, ali o tom potom sve ćete pratiti, sve ćete moći da vidite. Mi sad idemo na tuširanje i na odmor, a ostatak idemo u part 2 jer ostatak kuće je katastrofa. Hvala vam što ste gledali. Ostanite nam zemlji, ne znam kako da odjavim ja svoj klip. Hvala vam što ste gledali, komentarišite i pretplatite se i eto, to je to. Imaš ti šta da kažeš, reci ljudima čao. Hvala vam što ste gledali, idem da se kupam. Tako, bravo ljubav. Poljubac pošalj. Pošalj poljubac jer. Ništa, to je to, hvala vam što ste gledali i vidimo se.